Kila kitu na wakati wake. Mungu ameumba mchana, akaumba na usiku. Mchana ni wakati wa kufikiri na kufanya kazi. Usiku ni wakati wa kupumzika. Mchana ni wakati wa kula na kufurahi. Usiku ni wakati wa kutunzwa na kutengenezwa. Katika maisha, wamoja ikifika mchana wanakuwa wanafurahi sana na mchana, lakini wanaogopa usiku. Na wengine usiku ndio saa yao ya kufurahi, lakini mchana inawauzi. Lakini nitakwambia nini? Usiku na mchana ni Mungu ameweka yale. Tena anasema tushukuru kwa kila jambo. Sasa nitakwambia nini? Wewe mwenyewe mchana saa 6 unafurahi na kushukuru kwa sababu meza imepangwa. Na mwingine saa 6 ya mchana inamuuzi kwa sababu hana kitu cha kukula. Ndio vile vile masaa inaenda inapishana, na ndio vile vile majaribu inapishana, na ndio vile vile baraka zinapishana, na ndio vile vile bahati zinapishana. Lakini nitakwambia nini? Ikiwa kama mwenzako yuko mchana, shukuru pamoja naye kwa mchana wake. Na kama wewe inafikia kipindi cha usiku, ni kumshukuru Mungu. Kwa sababu kuna wamoja wakiona mchana wanashangilia, na wengine wakiona usiku wanashangilia. Sasa na ndani ya maisha ya watu kunakuwa kipindi cha mchana na ya usiku, na kunakuwa masaa vile vile. Sasa kama mwenzako yuko katika kipindi cha mchana, ndio kipindi cha furaha, kipindi cha baraka, furahi pamoja naye na umshukuru Mungu kwa ajili yake. Na usisahau kama mwenye kuwa mchana na usiku utakuja, na hatujue usiku utakuja kwa sura gani. Na wewe mwenyewe uko usiku, ni pale kwenye unaonekana unapotelewa, unapungukiwa, unasinzia, unazimia kwa usingizi, lakini kuna wakati tena wa mchana uko nakuja. Mwenye iko mchana uko wakati usiku utaingia, na mwenye iko usiku kuna wakati mchana utakuja. Kwa hiyo tunafaa tumshukuru Mungu, kila mtu ajue kujere wakati wake, kwa kuwa Mungu ndio mwenye wakati, na wewe uko pale kwa ajili ya kupita kwa hiyo mipango ya Mungu na wakati wake. Basi furahi na wakati wa wengine, na jengwa na wakati wa wengine, fundishwa na wakati wa wengine, na pia ujifunze na wakati wa wengine. Hapo utakuwa na hekima. Bwana akubariki.